Bir 55-nji mektebe 1-nji klasa gitdim. Şu wagtda 60-njy mektebim gutardym. Ondan soňam tudaşyda boly näme tudaşyda diýmegim näme sabrymany dille gutarandan soň diýilýär dogry dälmi? Ýene de teýdi, sizi şuň awa eýle beýle der tudaşyda üç ýerde goýa boly. Teýdi jan şular ýaly tudaşyda boldy meselede. Jigerik привет, как дела? Туда-сюда, сейди deyip menle yaşamaklar ama men şeýden uradorn. Men birazcık okuwa girdim, birazcık welle туда-сюда. Туда-сюда, туда-сюда, крутится твоя мечта, крутится, да. Туда-сюда, туда-сюда, крутится твоя мечта, крутится, да. Come from motherland Zambia, trying to represent the motherland. Konto banso balande fyafsuwa nalifuma ghetto kotufunga walanda kumangalande fyali pena pantu bantu kulya tawalanda tawapela na machance. Wamuntu wandi just believe in yourself, everything that you're doing. So walandile ama negativity manje shaishwe fyak chita bantu balalanda balaseka balachite fyabo puba pantu nemwine nalite mo kuchite fyabo puba shaishwe fyabalite mo pantu Donald sanga ko gelo wangu walandile takwete vintu takwete future pantu shakwete fiance. I wanted the money but trying to hustle never found the money needed. The people never believe in everything doing, try to go for job interview manje vile awe mwaicho wandi takwawe vintu efita waka chitepo. Go out, you never got everything that we need. We're looking for the people with a qualification. You got nothing that you can approve. Yeah, I said that I'm the boy that's come from the ghetto. Believe in myself, gonna hustle for the ghetto. To change, try to write a new story, but the people never saw the eyes in the truth.